Ndagusuhuje kandi nguha n'ikaze mu biganiro bya Mugari Media TV. Nizere kumeze neza. Reka mbwire ko Tshisekedi yashimangiye ko agitekereza gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yashimangiye ko agitekereza gushoza intambara ku Rwanda mu gihe ibiganiro bihuza abayobozi bo mu bihugu byombi nta musaruro mwiza byatanga. Umukuru w'igihugu ubwo yiyemeza kuyobora iki gihugu mu mpera 2023 yatangaje ko mu gihe umutwe witwaje intwaro wa M23 warasa mu mujyi wa Goma azasaba inteko ishinga amategeko uruhushya rwo gutangaza intambara ku Rwanda. Yagize ati isasu rya mbere ryabo nirigwa muri Kongo igoma cyangwa kandi gace kagafatwa, nzahuriza hamwe abagize inteko ishinga amategeko basaba uruhushya rwo gutangaza intambara ku Rwanda. Muri Werurwe 2024 Tshisekedi yagaragaje ko yabaye ahagaritse icyemezo cyo gushoza intambara ku Rwanda yubaka inzira y'ibiganiro gusa ngo ni amahirwe ya nyuma yahaga igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro na Le Figaro kuri uyu wa kabiri Gicurasi, Tshisekedi yatangaje ko M23 itaba ahubwo ngo ari ingabo z'u Rwanda zateye igihugu cye. Ni ikirego leta y'u Rwanda yateye utwatsi kenshi igaragaza ko idashobora kwivanga mu bibazo by'ikindi gihugu. Perezida Paul Kagame muri 2023 yasobanuye ko M23 ari umutwe ugizwe n'abanyekongo bambuwe uburenganzira bwabo bitwa abanyamahanga kugeza ubwo 2012 bafashe intwaro barwanya leta yabatereranye. Yasobanuye ko kubura imirwano kuri uyu mutwe wari warasenyutse muri 2013 kwatewe n'uko ikibazo cyari gihari. Muri Werurwe 2024 intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo zahuye i Rwanda muri Angola ziganira ku buryo amakimbirane hagati y'ibihugu byombi yakemuka nk'uko umutekano mu karere ku biyaga bigari wagaruka. Tshisekedi yatangaje ko izi ntumwa ziteganya guhura mu minsi iri imbere, ariko ngo leta ya RDC izakomeza gusaba nuko u Rwanda rwakura ingabo zarwo mu gihugu cyabo mu gihe rwo rwagaragaje ko kenshi ko rudashobora kohereza mu kindi gihugu ingabo mu buryo butemewe n'amategeko kuko rwubaha ububasha ndetse n'ubusugire bw'ikindi gihugu. Umutekano ndetse n'umubano w'u Rwanda na Kongo wazambye kuva mu ntangiriro za 2022 nyuma y'amezi make barwanye ba M23 bo bimirwano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngayo nguko muri Kongo urumva ko ni ibintu bitoroshye. Hanyuma reka nirikize mu gihugu cya Ukraine. Ukraine imaze gupfusha abasirikare basaga 11,000 uyu mwaka. Minisitiri w'ingabo w'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje ko Ukraine bahanganye ku rugamba maze gutakaza abasirikare barenga 11,000 muri uyu mwaka gusa, mu gihe hafi barenga 500 bamaze kubura ubuzima bwabo muri iyi ntambara ku ruhande rwa Ukraine. Shoigu yavuze ko Ukraine iri kohereza abantu badashaka kurwana ku rugamba bakaza badafite ubunararibonye bikarangira banaguye muri iyi ntambara. Nibura muri Mata honyine Ukraine yatakaje abasirikare 1,000 umunsi umwe gusa nyuma y'uko Uburusiya bwongereye umubare w'ibitero bugaba ku ngabo za Ukraine. Yavuze ko Ukraine iri gukora ibishoboka byose kugira ngo yongere umubare w'abasirikare bakomeje kubura ku rugamba, ari nabyo bikaba ari ikintu gikomeye kubakamo mu nkokora. Mu minsi ishize Ukraine yemeye ko ari gutakaza ibice bimwe biri muri ntambara, uretse ko itakunze kuvuga ku mubare w'abasirikare maze gutakarizamo. Amerika iherutse kongera inkunga yageneye Ukraine ifitanye isano n'uburyo iki gihugu cyari kimaze iminsi kiri kwitwara nabi ku rugamba. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza. Amakuru ya Mugari Media TV yaraza gukomeza ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Nitwa Patrick.